Жақшыбаева Тоқтоқан 60 жылғымын, 59-ға шықтым. Ден сорым жақсы еле. Операцияда болғанмын. Маған тыныштық керек, тыныш отырған керек. Бала шағам жоқ. Bir kızım болғанда чап-чап қалған. Өзім қара сұлық боламын, сары болады. Қоғамшылыққа қайылған себебі, мен бұл үйде дамқомын да, үйде 45 квартира бар. 45 квартира барды тынчылы жақсылы жашадат бүгінгі күнде. Şu 20 kvartirde qandayda tinchlik yo'q. Sebebi özünü bir tuğan ecesi kız bilen qo'sha kelib yashayotadi bugungi kunda. Qizi O'riqjon. Salam kelib jatadi. Qizi O'riqjon, qizi bo'lganda ham yoqi pichik bo'yicha o'riydi ol. Ana bu uchurunda tinchlik bermaydi. Janagı piyala çaynak degi bu idişan qisqasi bari talqalandı. Biz özden uqtuq deymi? Biz dele göz görmeydi özü. Qanday ekan. Ana tamak qilchayın dese tamak qilchay albayın deydi. Kichine жаңыл o'g'ayın, radio o'g'ayın dese аны da o'g'izmaydi ekan. Qisqasi bunday aytganda buga tinchlik bermaydi ekan da. Ana boshqa kvartira Xudoga shukr bari tinch ele. Ecem kızı iki balası men gelip aldı. Kızı neme nerpen oruydu. Radyo uqpa dep berdi, radyonu öçürüp taştap. Ötkünde şunday oldu da şu kızı, Fatma Ecem kızı. Tamak kılayın dep kılbassam, nemeler tımışkan içindekilerdi ber şişesini kaldırvay sındırıp, kaşıkta kaldırvay sındırıp taştap. Şunday oldu, şişesi kaldırvay. Oralaştıran da şişesi çok şunday oldu. Koydaydı o, basında uqpaydı o. Tamam, nemeden kıyınaldım. Bana tinçlik vermeydi, kıykırıp. Kızı sögünüp ne oladı, şunu ne oldu? Radyolarımı koşunlara aldıram. Bunda ötkünde neme kızı taşlayırdı tabii. Makaron vermişler taşlayırken. Giyin ertesi neme yetişler davarını sındırıp taşladı. Ben aşka ölsün diye şunday oldu tabii. O şunda yine kıyınçılık oldu da. Qo'shnama erkinlik yo'q. Buni qaramog'ida singdisi baldari var, apasi var, bardig'i 5 adam yashaydi bundan tashqari. Buga kun yo'q bo'ladi-da, bu tamoq qilib yeyish kerak. İdishaklarni bari musurga borib, makaronlarini to'g'ib, buni non pishirib yechlar bularni ham bari talqalab bitdi. Tamoq qilinglar hech sharti yo'q. Ana buni qishda dilar, yozda dilar, buni balkon bor, ne balkonda. Buni o'sha yerda yotib
Uş yerden turat, uş yerden neme alat. Bunun astı zek. Balas kilem yok. Hiç nerse yok. Bu üy özü buğa tilger. Karamağın alardı neme algandan keyin alar buğa kocayın bolup buğa gün bermeydi. Balkonda jatat, mına şul töşökte jatat. Bolgonu şul töşökte jatat. Bu bir komnata uy berilgen eкен, Bir komnatta üy verilgen. Bir komnata çoң komnatasında kim жашайт? Çoğun komnatasında oşol ejesinin nevreleri, kızları yaşaydı. Жүрgüle de. Çoң komnatасы бул жакта. En çoğun komnatası. Ошондо бул эженин bir туган эжеси, Uşul yerde 5 adam yaşaydı. жездеси, балдары менен. Bu yaka çıkkanға mümkün emas. Аны киргизбейт bu yaka. Азыр эми кетип калыштыр, каяка кетип калганын билбейм, ошол жерде жашап эле. Asıl turuşkan kaç? Onun Мына ушул сонун берилген үйгө өзүнүн үйүнө өзү эге болбойт. Мынантип ремонтсуз жатат, өзүнүн үйүнө өзү анантип тешиктери бар. Күн жок болуп калды, анан бизге үйдүн жайдын кереги жок, тыштык керек болуп атат. Ушуларды чыгарып берсе, бул өзүнчө жашаса. Өзүнүн оокатын өзү кылат. Өзүнүн пенсиясы жетет. Толко тынчтык жок болуп атат. Özüm şu tınç oturup yaşarım dedi özüm. Tuğanlarım getem de olur, tozdu bilmem. Geçiş gerek de ben özüm tınç oturup yürüyorum tamam orada. Eğer jana эжесинин кыздары чыгып кеткенде бул өзүнүн тилин өзү кыла берет эле. Мына ушул неме ошолор буга тынчтык бербейт эт. Керек болсо уруп согуп, ар кандай кылып атат. Өзү аны эже айтып берди, ошондой абалда калып атат да. Бул эркин жашаш керек. Эгер булар чыгып кеткенде бул жөн эле өзүнүн тилин өзү кыла берет эле да, негизичи. Өзү кыла берет эле. Булар ошо ашык эле жок, толко эмнесине кызып келип атат, билем үйлөрү жокпу, жоктонан келип атабы, башка максатта келип атабы билбейм, бирок ошондо тынчтык бербей атат да. Бул канча жылдан бери созулуп атат бул. Көп нерседен көп жылдан бери атат. Ошо үй бергенден бери ошо да. Мындайча айткандачы. Булар келип атат, бу анын чечеси жок, катысы ham жок. Бирок шеетиге жашап мунун тынчтыгын алып атат. Тынчтык бербей атат да бугачы. Бул экөө чыгып кетиш керек негизи. Этелеричи. Эжелердин бир чечеси жок бул үйгөчү. Бул эч чечеси жок. Бул ошо эмеге берген, Токтоканга берилген да. Токтоканда жашаш керек. Башка анан бу жерге жашашка укуям жок. Алар оюнда ушул эмесе, ушул үй бизде калат деген жаман ой болуп атат да эми. Өлүп калса дегенби, иши кылып, ушу үйдү алып калыш максатта болуп атат окшойт дейм да, менин оюмча ошо. Кантип тиричилик кыласыз? Barımda Tumşu'da işisi yok nerede? Barımda yetişler. Ötken işisi kaldırmayı taşlar kendine. İşisi kaşık bir daha kaşıkta işisi kalan yok. Tanıyakta ne? Nan var şu ne? Var koyda. Ne yaptın? Ne yaptın? Бул жактан нан коесузбу өзүңүз? Бул жакта наныңыз да эмнелериңиз бар? Дошош күрүш нерселер бар аз нерсе. Şular meni bir yılatlım. Kılvattığını yakından beri özüm kılvattım. Bir kızı özüm kıl. Bizdekin cevap hep şunda demek vardı. Şu diverdiler özüm kıl.
İşte cevap ama koşunlarken şuradan birinci işte. Qo'shnilaringiz tamoq beradi. Kılan güzel bazı işlesem çok da. Tamak жағынан mağa bir iki yol geldi. Aşağı kalıvatam, kıyınçılık oldu. Şeyin desem idiş yok, şeyin desem produkta hiç böyle yok dedi. Ana bu özleri Abgelevi, kanday anışını düşünmedim. Özünce tamak kılınca bizge arlaşma deydi eken de. Ya ben ondan uqqan sözünü aytı da men. Ya biz göl içine girer miyiz? Kaçan da muhtaç olup çakırı kıynalganda gana girip görmese başka malı girmeyiz biz. Sebebi cana kızdan biz göz görmegenden korkuyordu. Birine cana çağırıyor, biz kalkta biliriz onu. Bu ecesi, oşo Jakşıbay Tokkan ecesi Karimcanova, familiyası Karimcanova. Oşo alçan aman, tolki içki organı boyunca uğraydı da o bronxit boyunca. Kalgan butu kolu, gözü, kulak, kudaşı var normalde. Oşo bronxit boyunca uğraydı. Zaten berek. Kimler жардам beradi? Şundan koşunlar zaten berek. Qo'shnidan boshqa tug'an urug'chi? Tuğanlıklarım bari özдөр, özдөр. Görünce.